Эң жогорку коэффициенттер, ылдам төлөмдөр жана миллиондогон утуштар OneXBet'те. Описаниядагы ссылка аркылуу кирип өз утушка ээ болуңуз. Ссылка описанияда. Жана ошондой эле приложенияны смартфонуңузга көчүрүп, ал жактан ВКонтакте, Одноклассник, Google+ аркылуу регистрация болуп ойносоңуздар болот. Ыңгайлуу жана бат оюнчуларга асы урмат. Партнера хочет. Бул төрөткөнөдө буюрса жанына Күмүш эже деген бир тууган абысыны бар. Ошо абысыны жанымда болсунчу деп атат. Биздин айтканыбыз боюнча партнерский уроды. Күйөөсүнбү? Күйөөсүнүн кереги жок дейт. Эми кирип эле койсун. Бир тууган абысы. Эне жактан да туугандык жокпу? Жок, эне жактан да жок, ата жактан да жок. 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 Oynamadınız. He. Burada kalp yok mu? Жок. Мында ким ектеп? Aha, kimdi? Калыш жок дейм. Şimdi çok. Жок анда. Күмүш эже келди да? Уже едет каждую минуту. Принесла часы? Принесла специально, чтобы всегда тут сотку невозможно рукой каждый раз. Положи где-то. Процесс чоғылтқан емекте Куда что-то нашла. оларды өтөткан. Остальные, наверное, не смогу. Не надо это все, надо. Он для ладно. Самое главное открывается, все. Если грудь открывается, все тогда. Что там? Вот это бей. Окситоцин вам набиратель у вас есть, да? Уже. Вот эти два наберите. В эту? Да, даже. Сейчас я две. Aç butonu. Yürü butonu bırak havayı çöp. At dokucan cinim beni. Dişi. Babam bu şişesi. Gel kolun var. Karma bana. Андай, karma. Азаматсың кыргыл. Исламдын бек болсун. Уул төрөлдү. Буюрса. Жакшы баланын тону чыкты. Ошо беш бек болсун, э? Beş konuğuluk olsun. Там процент силерге де ташакыр. Денсаулығыңа жақсы болсын. Аман сен өздері болған. Сүйүнчү, уул бала. Индираның да жолы жақсы екен. Құдай қаласа. Бұйырса бізде біраз. Тигим Тамақтары бабақтай. эки. Айтыр. Төрөт өзгөчөлүгү деле болгон жок. Бала жакшы. Азыркы убакта бул бала буюрса керектүү нерселерди төрөт убагындагы алдын ала алчу дары-дармектерди колдондук. Азыркы убакта бала менен аялдын абалы жакшы. Денсаулығы жақсы. Жакшы да 2 саатта көрөбүз. 2 саат. Көрсөткүчтөр. Да, 2 сааттан кийин салмагын билип, андан кийин вакцинатор бар бул жерде. Биринчи көөлүчү витамин К вакциналарын кылып, аял менен эмчек эмизүүнү түшүндүрүп, андан кийин баланы ошо бул биринчи төрөт. Баланы кандай алыш керек, буекте оор мезгилде кандай жылууга кармаш керек, ошолорду түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Рахмат сіздерге. Bizde onu biraz ürün gruplarımızda lütfen küçük balana bir 5 kart gruplarımızda bizde de. Rahmat, balanınдағы өзінің әрбір баланың өзінің ырысқысы болады дейді. Şu Kırgızстандан келген жоғарғы квалификациядағы врачтар келгенде дағы сіздің келіншегіңіз şu көз жарғанға уақытысы келіптір. Рахмат. Тағы бір сені құттықтаймыз. Біз де разымыз. Рахмат. Сізге денсаулық еме. Баланы жақсы қарап, жақсы баланың туылғанына сүйінбей, баланың тұрғанына сүйініп кетті. Бізде қырыса сөз бар. Игілік сіздерге, денсаулық. Жақсы қараңыздар, е? Атын айтып қой. Атын не деп қойдыңар? Эми урматтуу Самат Николаевич, биз 4 сааттан бери толготтук. Толготтогон убагында ушу Исламидин айтып атты да, Индира доктор, мен ушу уул төрөлсө
Самат коет элем, кыздар өзү жыпарайым коет элем, жыпар коет элем дейт да. Анан кийин Кудайдын буйругу болуп, уул төрөлүп ошону айта албайт, Самат коем деп. Анда мына уулуңуздун атына коюлушуна дагы бир сүйүнчү ошону өзүңүзгө жакшы жастап коебуз. Рахмат сизге. Рахмат. Чоң пандырда дагы Самат бар экен деп элестетип. Рахмат сизге. Мен аман болуңуздар. Жакшы. Биз анда жолго чыктык. Биз жолго чыктык. Биз 30 киши бир колонна сиздерди эле күтүп аттык. Ушу жакшы ымыркай ушул жашоого келип алсын. Сиздин айыңыз жакшы көз жарып алсын деп. Анда бизге уруксат. Жолдошо деп элдейм. Бизде жолго чыгалы. Рахмат сизге. Teşekkür ederiz şu oldu. Kabul eyvallah. Teşekkür ederiz. Рахмат. Teşekkür. Azam Спасибо Спасибо большое. большое. Спасибо вам тоже большое. Всегда добро пожаловать в наши края. Мы знаем, какую вы оказываете помощь нашим Да, в трудных землякам, условиях. которые здесь, да, очень Но мы непростые условия. постараемся еще побольше как бы сделать Бул сиздердин ашканабы? Ооба. Ашпазыбыз, ашканабыз. Зор үйүбүз онда, кайненем дондо. Ашпазыбыз. Ичиге сүт-мүт коебуз да бирке пиширип, котто саайбыз. Анан сүтүбүз ушунда пиширебиз да, анан ашканага коебуз. Тамак ашты ушул жерде жасайсыздар? Тамак ашты ушунда пиширебиз, ушунда пиширебиз. Тамак ашыбызды. Анан ичкен убактыбызда мында апарып ичебиз, пиширганда мында пиширебиз. Сиз баары тириликти өзүңүз кыласызбы? Анан өзүм кылам. Сиңдим бар, ошо сиңдим экөөбүз кылабыз да. Бамылдан эне ушул күзаран, оокат, оормош, мәздин кылам. Оокат анан. Карчы тоорган, бел ооруган, ошол мал күзаран күчтүүлүгүнөн анан касалбыз сабаны. Карчыктарыбыз, белибиз ооруп, касал бүтүнөн. Оокаттын оорлугуна. Эмне оокаттарды кыласыз? Şu saatten koyup keşkişteyiz, kotu sağıyız, onu alıp gidiyoruz, pişiriyoruz, onu aşkanağa koyuyoruz. Ana şu güzel ama kaymağını cuvağız, onu meşke kılıp karınga salağız. Ana şu keşkişte şöyle benim pırdalaşamız da ana. Bağımı da güzel şöyle. Nan jabasızдар а? Pişirgan onu. Siz хандын аялы болуп анан өзүңүз иш кыласызбы? Ana hanın ayal bolsan iş kılay, men hanın ayalım diye otursam Hanı kelgenderi başka kalatı, nan çok kalatı, jakşı bolop ana. Kılam özüm onu, kızmatke yok ana. Көп конок келеби? Köp keletçe. Mişelim ana şöyleyim. Jaz kata kelet, başı tujarımız kelet yağına. Ana şunday konuk alabız da sağ böyle. Hani işeli şu konuk. Ana men okulay oturup olsam anam el açka kalat, çay çok, nan çok ana. Атыңыз ким эле? Atım bilesem. Атаңыздын атычы? Osman Hacı'nın kızı olamca. Zor kızım men bolam. Berinden zor. Benim küçükten daha 5 singlim var. 5 inim var. Özüm elimde ahtamda yölgün. Hazır ögo yenim var. Şu kaynenem kızım geldi de o alışmaya kılganca. Şöyle yenim var hazır. Ögo yenim. Senin atın kim? Benim adım Abdülhedin. Seninkiçi? Ben Nazik. Anafiye. Manaf. Benim adım. Mektepte okuysunlarбы? Anan okuyuz. Kayсы мектепте окуйсуңар? Mana şeyde döktü. Şeyde döktü. Kançanчы класс? Kançanчы sınıf? Men 5'temin. Men 3'te. Üçte? Men 5. 3'te. 5'te. Sağımlar qanday болот? Kayсы сабактарды окуйсуңар? Başta. İngiliz. Arabi. Şunlarda okuyuz biz. Cam. Сабактан кийин кандай оюндарды ойнойсуңар? Sabahtan keyin top oynayız. Top oynayız. Дагы? Dağı şol. Dağı şol. Чүк атасыңарбы? Yok atas. Yok. Biz atas çıkar. Чүк атасыңарбы? Anan. Сабакка жагабы? Чоңойгондо ким болгуң келет? Anan. Ha? Ne bolgun kelet çok? Окуп бүткөндө ким болгуң келет чоңоюп? Malim. Malim. Сен малимби? Жазышты билесиңерби? Anan. Yes. Cezas. Men de cezas. Сага барыңар келеби? Barımız kelet. Kelet. Kotar келет, чайнек.
Ой, 배가 앞서갔어.